na katamada botwe mu emoja edi emu afurusane na yemfa enhira kase enkancha jawo se woni yen adini ye enya asem ketwa wei eye sompa Asem Mpe Nipa no yekeka mu firi anopa na enkwanta bisa the morning show no ebaye no wodofo suppose no bo wura mu na obo wura mu no eno ache na ohinini ama adazowa sofo maami premani wode sompa komo no ebaye na sompa komo no achire no yakeka mu na o se yekọ sompa nkran na yekofa news no ekofa news no kama na yeka no nsia brem news no anwumere wi a baabi aka nyina Yaw Oforisuo Aboagye kumasi nyina adam ho enya asam keto akra na wo ba santemam aga na ma wiase afa na nyina afri nonso kwa ne non crosso no Yaw Oforisuo Aboagye babia kama edo tikachiro obi no obi so nkan kire wo bi se Sompa Asem Mpe Nipa no we na santema gi atum we na santema tie na nwumre we na santema hwe na nwumre Yaw Oforisuo Aboagye ene na pamfo ena sabre yaje yadwa de wo hobiada ye de ebedan medical ka che o se dwumadie we so aha na abatem paninsem aha na abatem komode aha na futu semwa etetra brabo na ya brabo ye no Sompa Asem Mpe Nipa no na we kura de ne wuku ade ye obra ye okun o ene wuku ye obra ye okun enye asem ketoa ena ye ne Master Joe ena ebetwetwe nkomo wo bra ye okun so ye ka Master Joe a si ye ka air condition dia or a specialist kama ni emu say won say Master Joe ofiti ya no timi chichi me condition no na no den also ye Master Joe na ye beti nkomo kama sentia ya do obra yo kon ne ba ye aye de tetre Ghana maburu ne Ghana nkoda na o mani be kwa adwumasua so no eno so eka ho e do obra yo kon ye de dwumadie we enso eba afidie we enso wodofo ye ko akoya nim ten na ye kon na ye de akro Sompa Asem Mpe Nipa ye ne danchamruso ye danso mu ohwintim prako ye nyati bunu na ye san ete kokko Sompa Asem Mpe Nipa no ye ne Adona Kafacha Powers ebe ye dwuma ewo dwumadie we eso enya asem keto akora na ye nimu aye ko akonodofo ka kire obi no bi so kan kire obi o ye nya aba beduru na obi ka kire me na wie se woni ye fro fosu nam so debi de nyamia amanfo se me se nipa kro no akoda keto obi gina Johnson koda de mu twantro oso noa mama wonoa na me kan se me ka sa asem se ye mia meka se no afidie so we no mo hwa o meka se yampa na ye ono a odofo ye ko akoye nimdie nyame aye na waye no so ba pawo sima eduba ko Sompa 93.1 ye de atwaguo ewo Sompa TV no so a enya asem ketwa wo kiti kriki yasi akokọ womu ya ye ngoro ne paboa saa na ponchene na ntwe nyina wo mu ya se oba wuro mo paboa mo mokas na hye wo mo no ya asem kase pa aje se batwema bi na betumi enso ate ase Sompa Asem Mpe Nipa no a omro asamwa wagye na adwa saa na the nation sank of Alumba say president say wukwada bia yenhye fugu ene fugu di atwaguo wodayim enya asem ketwa we die na bapa nya asem ketwa we die na ba boko na ba no ne mo be hu mani so ade TV jo president say wukwada bia no Ghana adwumafo onkwa adwuma kora no ahye fugu ni bi ni promote fugu no if say fugu no ka ye culture we no so ho omanfo de say ayoyo pa ni die kase pa no de mama mpani sanse ebo pani so pu utwum tan oni die so nto ka asem na amanfo fasa mi ankasa ya na ye mahoho kama pa ni afa chi akase enkoma the regional minister Dr. Amuakohene ono so badwuma enya asem keto akura assembly members wo kumase anyina da santimema nyina no mechia wo mu anwumre ada obi ka chem se mo chia na mo chia ese assembly members no bibi mo ya ta so nti ya mo nchia entesa eno nti no ye besere se echia ya ene ya tre no assembly members ya hwan ti na OTV ni mu no
assembly members ya wo santimam nyina yemfa chia kese emfa enkoma wo mo kama producers ya no mo di djuma kwanta bisa Isaac yenyina kwanta so ntwamani nenso hwa na yebegina kokose chigebu aflecha omunyina ewo production room omu kajagum enya asem ketwa kra na wukọ master control room woso so azuka ne fa Ghana ni efa Nigeria ni won ye fre no Chinedu Iwe Nigeria di na mebobo no saa no azuka no wosini di na se kire ni God's way nyame akwai tie nyame akwai na azuka anamsui America so dozo abrantia ye fre no Obed Amponsan Osei Yaw Oforisuo mene asamwa medi Obed Amponsan owo MC ho sa na osika brantie ne de wonfa birthday ni bi ama osika brantie enso kajagum ewo MC wo brantie we adawuruma na social media applications ni nyina da mubehu yen ewo so Facebook, YouTube and Twitter ni nyina da na mubehu yen enso ewo so eno ti no subscribe share afoforo hwebi na wotie bi enso emfa free ho na ukọ Sompa TV wa abrantie Tony systematic press safu kantan simpremu bema go so ene fa yen den akoda no omo badwuma ewo nkran pa David ene school fees wo nyina ye omo from there said ye be ya Sompa Asem Mpe Nipa ebefa ne ntampa enso ediefra kofro bufum pa bema asuketu amyi pabre na asa ya Aboagye fosuo ni nti fosuo mini funtum pa katachie srebia bonchina na atwentwen kodi ewu atwa miansa ne yakosa no ni nti fosuo menam tie adwam nam de Sompa Asem Mpe Nipa ekobose asaze so wokiti kriki akoko womu ya yenro ne mpabo de deshi sanke bibia bokode ya radio ya de amaye nkwa de kase nhirane ne de enkanedi okay na yadana siwie sa na afi yadana si ama esiria college nyina blabo se urade koso kra wo madabia da yediduma no yete won kan se omunso afra kire wo madwene urade nhira enka omo pa na efiri wodi ana goso mahema okay edumadi no na hema de ya na jisi ya madwuma ajima na no yes wabapre na beti na tie eso mbafo no the goso mahema machia no na fe goso mahema nya no ba bi kono na akwasi bafo bo so mpra ne ho kani ene ne mani nyina nso so me mo hyeden na omonje chi omure me ma me se ya me nchi ama no okay manita ute Dr. Genesis Aboagye okay chi one ne ho kani anumere nso so ya yenya base ya ne ye hwese futusem no beba na yatimi afa bi atwas na ne kura akoye okuada emu adade efu nyina piepie mu a na fasting na ya menim se ya na obi ta aduane si hɔ ansa no wa fasting ya go ya ole ya o ekobaso ye fasting pa na ye ya o ene ukuo o ye bi ne obi o breki ya na aduane si na memusa se wo hye si hɔ no ahweso aya na pensuo bi ni kwadu bi ni da bi oni sa abotre no kra safo ndi fasting de na ye kikiri eso pe no zonko bi o fi abonzo ahwe be kan kwan ahwe so wo hwese bi a ngina tirimu na wase ya de uko easy way sade amona omoni abre ye fasting okay omo ye fa easy for no nkrabufo na we easy omo ye fasting no okay ye be ha wie ni ebe hu fasting de oye na so antia menga se me woji me honam oboa fasting de oye de be twu ga na da baba wa bi ni me din ko wo nam na da sa na bi tie wa Mozambique bi na omo start fasting on na fu ye baso pa otimi edo afu no is okwafu mana na yira no aduane akoma no okay oba no ne malamfo no nyina betrase okay aso abre oboa nti etote ye no na ndamfo ba ko ametia branti afum dako okoya branti na edidie na wanka hwe se so kwaso nye kuma o se wani banku simoni akole wani ne bewo tena okuada mu adadi akoso one breaking rate aduane emu odu so breaking okay ye da so gina mu aye twen kosi na homache so yeguso na fe ye se tio mampanyina se fasting de wo break ye mfa aduane fufuo se bia ka benya kwanye mbaku asem yes kanya akodu bi na wabonzu aguso ni ade na zunkum bia anane ka wo ko wani but obi a woni de ense de wo share so obeye ni ntini ya na nyame na ti ase obi wo so na ye furum pe aduane mu o mre da bi ekoye sa so na
fasting so yes na ojenya was anyame ndi o hu so yare a yetwa so no wadidi di to bi so ya tibi no mase be no do hu yan de hwitim no de break kan bibia ne live shoot makonu so ya sila so anya ne he timi nim se jam no so ye na ono so be kan o ya o be kan on de fast no ya de o ya o be kan kwa ku bibia bako de de na e boko dai o se bu beneti betifi anto kwa mpada o na we de se ni kwa so je ma na me so menye ma me na me chese bu beneti betifi a to kwa mpada na nyankopon ne kwafo bra me started fast and opano na me hu se sa no ma we besi na nyankopon ne kwafo abam ade a me nipa bi ntiase na fast we kwan obi afa so ne fast mimi de break ya fufu na me break me mpejo nkom enyi de hieni ya munye bi ye betra ha ye ba fie ye hu se obi so de ne yefo ato oda na meka na no me amnua bani Mr. Mo de me yefo to ho ma no ofri UK ababe ne ne me ami ama buchefo no o se ni no atre nkwa matra me kwa bem amanfo class started bam ho for fasting the kwan fast so fasting yenye emo obo aduane anu nsi ho obi abaye fasting bi ababo obo aduane anu nsi obi anu na onye fasting papa nti me bompa ye ma no de me ye foto ma Mr. Mo one na ire me ami nua ban bibia patient o ma ba bedu o man mu na ya na no ba Nyankopon o ye ne kwafo o mba ya na me maame eye Mr. Mo na se ye nyina ye maame e free nyame nko a na so Nyankopon apagya ne nsa ama ne maame asori maame bebia obi nyame nka ho kwadwo yanya nya kwadwo a ososo na na odi ne birthday ya ne tipasi so ka ne tikakaka ya de ne tosu ha ono so wo chiawo o kono gate papa se ye gate de usa kwadwo ho a na de bi na ana ya Mr. Mo ye enoma bi emre bi atwam ama me nua jata kedwam na nyina ekoi na kwadwo de ne yire ko share dem ye busa nsa dan a o so squad na ba o chiranko ahwe no bi age ne yire nam se kwadwo na o yire unni ni eye yiyo eye nsem bebre enti akire mete na se nwa ohunu ho so hwe no dan etope enti kwadwo de o ye me no ya adwen enti Mr. Mo wono yire ma patient mo ba bedu Ghana UK ufu UK ba bedu Nyankopon ka mo ya ba se de se ne wuku mintimi break ide na ewia na oba ko ba mu na makwa se menya koko ni masan bi anu mansa na makodi aduane makowom Nyankopon de waye bi se wo asase ni se no bedu ko awade anim bedu ko awade anim unsa beka go so asase no tikaya mo oba bedu Ghana me kama bushafo nyen waba de obi amande bia ne momeme no mande mesew bo obi anko ho we makan minimo tran krofo mbe Mr. Mo aba mesew mo ntwen atekane nteka se me ba why tikaya mo Nyankopon kira atekane nteka se ti yenko yanim na your brayo kon no dene no brayo kon ano dene empempi no obrayo kon se odu obi a wonya daje se wo kwa adwuma wo dwade no obi akɔkyere na adwuma na daachi bi wɔno so ate so mfaso de tena busu a orofo saafo no ya na I do respect them ya na mebu wo mo papa fi se adwuma su a enough of kra enne ye ne air condition specialist wo Kumase Master Joe ene no ebetwetwe nkombo your bra your kon dwuma die so enya asem o obra your ko obra enough mo enya asem keto akra.
oh abrabono nebo edne papa enya asem ketwa na hwan ena se ewiase mu wafamu toten ede akwa wie a wantumi anhia akosem ewo na brabom hwanya wonfrɛ me no wonka nkyerɛ me de wose ne ho tono no kra woye wodefo no ɔko bi nam abraboni mu a orofo aye honhon ewo na brabom de ono kra enka ye no enkyerɛ dasani no aye honhon ede ama no ya asemo hwan ne na twetwe nkomo ene Master Joe ena yene no ebetwetwe nkomo ewo brayokun dwumadi so edawuku ada bia na ene na wotwe wiasefo man nyina ntie me ene na wotwe wanti obrayokun a waha ho sanse panipa bia wadi o mampani ewo Ghana hada na wokofie no ene yene no betwetwe nkomo ewo brayokun dwumadi so flyer no start say edi ahim pa ena abonse Sompa Asem Mpe Nipa brayokun ya duru akire panipa no a wadi o man so da na wokofie ena yene no ebetwetwe nkomo dawuku ada enima anobe dene anobe se papa no bi beka se ni Oforisuo Aboagye ena de danie ya brabom nkomo ena ye bedi obrayokun dwumadi so na wotwe asem besi afidie so enya asem ketwa Master Joe memo akwaba Yaw Oforisuo bema katachi wa hwe se microphone aso amame okay yeah ye ka Master Joe woni hwan na odini kura nyina ne sei Oforisuo mama na wase emra Sompa TV so enda dwumre wa sa emre won hwe TV so sa emre eche bibia na eche o my Ghana so sa jama ya adoma eche na echi e afufibda ema o my Ghana I can say Independence Day Ghana nya onfa hudi se fie adua si enkron Ghana ekoyanim na yese twidi ampo Nyankopon se oma no nkoso na entumpon na emeka behwe Oforisuo be ma se okibisa se Master Joe ye hwan a Master Joe midin na kasa Master Joe de be to ni astati free baabi enti bedu baabi na Master Joe na kasa yi ne ho adi abehye midin kasa de Joseph Domfe free crew benso Domfe no menchi free enkoko akuanse ho na me maame efi na papa so free Cratch Mantem okay yeah enti ebo fada de fasane beka no okay Joe fitini dwumadie ase ne koda abrem ko suku wen na edebe na watiri wiase na kosem bey na atimi ahia wo na watimi atetimu a babeduru baabi a wadia ene Domfe aye beme Yaw Oforisuo be amesa na wasibiem se ye kan se Joe no efri himfa anase was start wa himfa me ye kurasi ni ba krokitwam ni kurasi ni ba the essence kurasi ni ye wo me na yetete me ma menyini ye ho enti no ma ba bo fiti ase me ya sifre kurasi na Nyankopon adom enti na ne ohumi sai mre wa hanum nka apem ya jesen ka apem wotakwa enne petamu ba bia fre hodum akotom anase ba bia fre hunivari samanten mu ho ne ye wo Joseph Domfa na fre Master Joe no bi kurasi ni bapa ye wo makurasi na ne nyina no makura akoko ase no ka akora nya nru ho enti na chese ye kurasi tupa ya semu o ma me de say papa de say Oforisuo me ma me di ata oya ata enti ntafo de ata na ne de from a ata kakra okay na ninchi efri enkoko akuase enti wona wo Eastern region abrem enkoko mfimfi hodom no free enkoko ko abrem no krubi wo efri na akuase ho na me ma me fi enti ho na minchi eden efi do ko suku kakra Oforisuo me ko akra me ko batman ko anu chi bebre me ko wie ye person e kan JSS but and then yeso mo kan JHS em sa de corona but ho na ye kokodu ye okay o ma me no papa nyina atiase me mo me de wa film kakra kafra na papa na etiase samre na samre ono so de wo takwa corona me ka friend akotomu no enti ubisa se Domfa obi ani mu no ho ho na me papa efi samre ne kura me no kosa samre o ho sisi ya me no kase okay enunti no ekoma se wan kosuku enu achi na hina adwo ni kire na wo ye wa adwene se de na obeyo
na also wa be somebody Oforisuo be ma de meka ne se school no emra yanko anura chire no mabamu bu kakra esan se won aye no mko JHS wie no obati we yes wo ko SS wa ha obati we yes wo ko ha na ye be ni den ni but me mum fam no na me ko school ni nyina no na adwuma sua ya de ne da makoma so pa na ye be sifo because I say ni wa kurase no obati ne se esumasi ba wo wie school ene wo fitani ofri krokese mu ba ehunu ne anije enti na me so me pese me so me krokese mu makusua nso na adwuma bi a me so me ba yebo mede se Osei do mfe na wo ye sa adwuma wi na aba no enti na me fepa se me sua adwuma ba nyame adom enti matimi asua nso wonya wa adwene se onko suku biem na be sua adwuma no na wutina na nim wo ana se fie na na nya omtimi ntoa wo so se de meka no enye se na mitina enim wa me kura na enne no misua adwuma duru ba bi no edum pempenso bi no na me hu se akura bia wo no ne dwumadi a wode abaso wo medi talent ne one talent sa tawa me ko school no na me talent se misua adwuma na enye se mintimi nko school no but na me talent se me pese misua adwuma enti na enu no na mani wo so kese sense me sua adwuma sense me ko school no because enu no na me na makoma pese me pese me ye obi a me kura me nsa no adwuma enti na me talent ne ye nsa no adwuma enti ne ye se mitina bon sen ka mintimi ntoa so but na enyi ma adwuma se me pese me toa so na uka bibi se tamu na mo wo krokitwa mu no manfo bibe sukuru ma besua adwuma mba na eye ofe na ye wa ho se ebrei ofriko kesem na aba wo why na odene ye role model ana odo ani sizo se abrantie kuro kese okwo mu die aye mefe enti no mesua na nam so ma besua adwuma na me so ma de akokire me krofo we krokitwa ma me na wasebiem omo ana omo ye role model akura so wo de na omo doso na modos me brave because ne wo ba bi ajakwa ma ne say na ehun say kura se de we kura wa ha we kura nti say we maba na hu say if you hold ma aye de hwa ye because uti say nipa tutu aba fie nti na nipa na modos mo amutu kwan ebe sua adwuma okrom kase bu ba no na uti say nso ye den edom ntimi hu amu nyina na mani age nti ma head down fa nipa ba ko pese we so na me hwe adan akusua ju but wo mo banya timus yesi we carpenter ni we fitani we mason ni but wo ba timus oda nso wo chen ya na ewo akura so no nti na me fe pa se me nso me yesa bi na hwa na du besua adwuma Oforisuo madwuma sua no wo hu se de ekoye no nyame na de me ko sua adwuma nyame na jato nyame na de me ko esan se enye adwuma ne pote de bakuma se krodwa yi mu okay esanse na me pese me ba na obeden na waba because koku adwuma se unima afi adwuma sa afeso na koku no so sa je sa time no musika se munya den ekofom na enkura no so doso mesin ma be ba penyine enti ese edu ba bia we ye first born okon da wanim ese opem na unyanum koto de di akire no etimi afa wanamo no so enti no me di mitibo mu se me pese me besua adwuma na mede na maba ma ntimi amma na dwuma kuo bi ye frɛ no security company Sauti company be frɛ no G4S security company no okay sata me aye buy kwa na frɛ sec point na nya me G4S nti ye buy na chire no na G4S no ebeto company no ema no be ye sec point ebe G4S na de ba me buy ne say sata me wo akura na se wo no metro application because with metro application me security ni bia ye e wotakwa ho no na omo se yemra na ye mesua ye me training e wokumase na yemra e me security work no e wotakwa ho enti na ma me apply ya Nyankopon adom me be ye training wokumase no na security form wokumase a short
enti na ye say ye first security workers ni bu Kumase na mo eye adwuma Kumase krodwe mu anom enti no eba na ye say ye a eba ase be training asa kwata kwa back no akwanya aba say ye nkone mu be adwuma Kumase a ena ma me de start security work so atam na ye ka de meka manfo ate na ye watchman okay aha to kan na obedi watchman me bedi watchman fie miensa ene kakra e Kumase na akatua na ye eya minya obozu Ghana akatua na nye but obeso musa na me na enya me pese sa adwuma na me pe na mum bibinti efri ba ko na ye den yakomie no enti be ye security no na mai bi ene mekum kotodje ni bia me dana sepa na me bom pa enso ma no okay ye friend Mr Nelson or Bantman North Central so Dr. Esiam Mahono na watete nkwara be Kumase apa ti no be ye air condition e wo bank na me Asafo Market Opportunity Bank anti true security na dia condition sem no ba say ti ameka say Mrs. Anamene Dr. Nana Kwame Aduna oye doctor kese pa na ye ka Aduna Aduma oye spiritualist and o say herbalist anya asem ketwa wo mase ho mpamprumo anya asem ketwa kra nentete ya tie no Nana Kwame Aduna no man we greet you sanse mama bi free Holland abrochi member what film and then someone ya tia for Aduna no Aduna wa mama suro no Dr. Nana Kwame Aduna oh jai edi edo ha no amane ya de be ya kwasi broni antumi anhwe o stroke wa chema me no 30 something years broni kura so ma ne magana ene wa pepne wa ba bedu woduru ya ne ese twe o ya de anu ye e wadu na ho ampani nnuane ampa Dr. Nana Kwame Aduna oh Kwame ni tie nso kwa debi panipa me mamu akwaba ya bibia boko de adunia we aduna hote sei adum neno miamini de ti awantumi ama isanse nani wura dampam nana ade ani agie otoso mienu adumanya ene wamase hene watofom ena edamiensa nana edampam yame ya adoma wo kire na mamre ni amani bedi atwaguo na yakopere korabia nwumere hor na hu asante amamre ikosie wo hina asante obi ka asante e obi kire eno ntino na chiame na ni abre ntino tifuni wa pejafo ewo ho mema mo akọ ababie ya penipa yinti enkomo free na adu na aso ye yema etiefo ani ahwefo ajo ene mu ya na sane ekukwada bia yeba eba bebo ya dawuru no ene ne yasaba okay yaso ye onom no ye ka yare bia de bia ba ye se yare bia ebia na wo ka maame na asem no maame na mia na mkofa ni free kwan ho bai na nkoyi o de bi oguhwe mu o Africa ni mo ba ni aha ni se kan wo so ni fra bruche ne ba ko sa de akọ no ya asem o no ye ni maame ne ho nkomo sanse maame no ofra bruche ba omom hu no ye ni ma tese won timi ntia ne na so de na asie oh ya de dura kanu se ne ya de bi kanu ya re ni 3 days ye de ya o so hunu enso ne pa o kasabe me na uti bi hwami a me da wase papa no so de o mpesa o de me hwe mo na abdo form nipa me de baba be da wase o mpesa o se na na uti hwami kura nipa be nya o fra bruchi nyam me so mi ade na nya asem ketwa yes papa kura o mpesa cause onim bi ntia o mpesa DSC painti ehunbi painti oh na wo yem say am ye say oh hunu hwe bi wa be hwe ni free enso aseda kura ho fanya dai emeda no ha nti no ne de sa you know de ompe ti no so ye hwe ni de hu to ne sa obeba no ai de wa baba be dana se ye ni fra no efiri mu a yade pen na pa na du na etaba na so ya wutumi esa won yade ema enigye ba se say stroke no bapa stroke no bapa banso I need 3 days
insusu so ede eba ma hu say yes eni da so ede hono ti ya ne ka say stroke no dodo na obi wo oba onye gidie cause wanantia bre watoba wa nantia bre sanso na ya ne yehwe no sanso ne yepe no bi wo say wa yare ada ho a wanantia chinichini bre no ya so ye hono na ye last stop cause say ne be ya oba obehunu de ede ewum sonso ne ye de ewum cause ye say patakali ado so am ye de ye hunu kam papa ti ya so ye hono ne de ye fa yare mpio ba ho ensanfa enko say me hunu hweda e be show eni na o chikra e be show ya ne nana Kwame Edu na doctor medical to say we herbalist or science spiritualist pa with the juma son ewo wamase usani ase ewo no ampampuru mo wisu mo no eho enana asoe ye no enso worofo ya de bibire biada ye fa koda Edu na kada chi yese kompokra de na tete kompokra de echo kompo hepatitis B ekosi misi kone bebia eno so yehwe ena awo pan so yehwe aya na de womnie obi o call hospital a yese oba nko an enye dai enwo ai awarefo de bia ne de ashe oba da bia ne de ashe oba dodo na so ye mema no I see dodo na so ye mema no ba yese oba mre kwa mwana no mre papa bema wo bia mo akoye bema mo yibi no akọ test se boko ne se free bema na ono oba obehunu okay aka se free bema no free bema ne so a obehunu se free bema no a obema na duro asan ma no mema duro no bia san ide se ne obeti bia wo ni na mema duro so agitwe mema drone nyezi kra jamazin fo de di adro we hu adanse nyezi oyine na yadwuma makura mrante no enya asem ketwa na uba na kwabra ne de adro na guna no mu we chenche we ne nkate di adwuma ko na wuku mo bi ba na dwia na mema na no den mema na no den mema oti o ma ya no di mensa yeso obi ya de form ya de twire ya de maso ye ho mutimi yo ye ni na ye hwe enu kra de tatahwe kra enu kra be na mo faso ko ye faso no say ye de ebema na duru akonom obefe ofi bia na obepe rubber bowl ani tikata so ofia obenom na duru na ahomache be from 5 echo ofia efia foforo efia bedi kan aba no na di dua as ye dey asum atwe so nti just amaman no obefia amaman nyina amaman ko an obefi nti obefi saa to say we know e be jai time no e jai time no now dey saa efia no ai dey aba o de ba na now so ewo de ento aso obema wa ye dey wa ya to aso enti yade bed pa na waso ye wankasa mutumi sa wankasa ye onwanwa ya ready bebre penkan say mebrai bet me ama okay kada chene yentie we yade bed na waso ye ho no wutumi say yade mami di bed die hu sanse bebo sumi nu amekosra nana wuma bi na ne ho mi nyina so kura enso na wuma no o wade brempon pa wo kurim na hwehwe mu na chese awade pa bi a wanyenti busuafo mmia no so dwidwene nyoma bi wona won se nyoma bi koye wa busuam o ya ka akiri ni sa nyoma na me ka chose ye namba no batu dwa kwa doctor nana kwa medu na o wonyim firi wo so na fa ho de ni oje be yo de kada chie mo so ye ode ya de na mo asa wa ngasa ye onwa ya de bebre bi ti se etwerese ena ne ye ka ho etwerese nwanwa pa ena bema ni bema no awuse kojoto bema enkaja awuse kojoto obo akatachie bema bi o ha ni wunsuo no akola wanya wa month osome ba akope na dia na kolambo emu du che no se koko ese
utimi fa nya hwehwehwe ya sabe ko obemu opa doctor na kwa me odi na wa okateche obema no hunsuo no egu obemu ne eni also fa fu just a doson ankasa ese bibinya baby for ose bibinya baby fa bema obema no nsuo ne wo mu no aye tete aye tisa akola aduane ye de ma ne ne ebe de ko obemu watimi ya just bema hunsuo ne ba na se ba bibi o se ba bibi ne mu yedu okay ni kwa se ye egu oba no san ba obu ono oba da wie pe oba ne sare bo sinso na ide ese sane ba kateji oni mi se ba bia wotie obi nya obeyi wa firi ho anokwase entwem obi nyi wo mfiri ho oso obo ho ban nyame wotumi oba doctor na kwa me adu na ho a obema wa kwankire obi ntimi nyi mfiri ho okay oba siesie o ensuo mu ho ensuo bi na wo ho no se ensuo no na konkluma adwuma ensuo ni na ba no apagye ni mu o body dina no ba sana na ya no aye no ensuo na adwuma ya no da se be mi kwa na ye nwanwa ya die bia se wo pa kunye di kura wo fie ho na leje bi wa Ghana ha se mpete me bodi so many years nsi wo hene wo hoda okay omo ba nana Dr. Kwame Oduna modin no more region ni din eno metimese hene no e wo region ha region na so pa e kasia pa o Ghana ya region ketu o omo ba no doctor ho no se wa ofi se efia kunya ne ya wo dia a busiafo mpese de be ma wo adwuma wo ye ya wo dia awusiampo fese be ya nipa pese wo yi ufuru ho awale akola wo ti ase kro bia ni kura ni bere sunsum ni ma ekomu no nyani nyina na abetime di wani wo so onye obi a wo wani na wo boa anokwase to wa nye obi o wani ama na mboa wa enkoyie nanti a wonante kwa yo obi ahi aduane a wo ti akọ anu wo yo obi ahi ebe de wo hu minu ni o ba ye wo wura bi wo ha obetime hu sa nyama ni nyina ka akere se wa ade ayira ene obi abefa wa ade obi abefa wo fun obi abefa wo sika ye twa bibi ato so ye do kokko nyambo akena ene ya doctor bi afro ene doctor afro se bla ye nyu panipa enti ekwan bi so no se entwanto so bi akọ so ama obi na ye de na ekwa no ye de na kwa to a edu na tumi twitwa me so pa ene ya afro na kina no pa kwa no no mo ma di bonne so otimi so di for so otimi je odi for dia na wa wasem ene de doctor ya say entwanto so dia cham wo me gu prison ni na obi ana aye bonne o entwanto so adwuma mu nsi onim ho hwe obi paso yi ni firi ho nti na Kwame Adu na wo fan ipa cho wa gre kon wa masi so baby o firi baby a o wa gre kon wa masi so firi akra road na eba o ba bla be si wa tech junction o ri tech junction o be fa ka o be fa santasika o fa santasika be so star junction okay usi wa star junction filling station bi ho taxi station taxi for bi wo bebre eno aso wo so pe agre kongo masika okay usi be si wa nana na wo ya bibiduro no usi wo no ha efie no wo ha won nante kura be 2 minutes car no kura be timi de wulam e bia wa fa dropping e bia fa taxi ya bia ba bi obesi wo no e ho ati na efie taxi for nko ade wo se obesi ba bia nana e di ya duro na e ho promo ho na e ho 100 so free so for line ebu akwa na eba ufre ebu akwa na eba be so for line usu so for so pe agrekensima udru agrekensima so be so lazab anase new mission udu new mission wa udu ba bia lazab hotel wa na taxi bi su jeje na wa elodu ko agrekongomasi okay udru ho nso on be kire wo so pe na na wo ya bibiduro no on be kire okay yen fa na number no entudwa okay na number no ye 0246 24 13 50 0246 24 13 50 and WhatsApp number no enso ye 0549 0549 54 94 0549 94 Dr. Nana Kwame Adu na ewo agrek wa mase usi new mission wa ana se hotel lazabo wa petasi wo do be ko wate
wo se wo papa no wo ye aduro no tazifo no nyina akora nim no eno ti na man ya to ye bo ase ya ye bobo ama no na ensenchene ne de na kwam ye du na eyo no me pempi so de wa de ba se me mo de wura me tu ana mo ba wa so ye ho okay na ma hwe ba bia wo kene ka me ya elite papa konfo bi opese ode na edwato de ba no na wo se ye ko hwedwumadi a oba ne di hu nkomo kakra sana me di medwuma me ba na woni na me busa okay na me ba ye no ahwe ho nya asem ketwa enipa ekop ahwe ho no doctor wo di dwuma wo how ne say wa man ye ne say tie ba na asi wo wabrabom ye nko doctor na kwa me adu na ho wate wan na asisi wo wo wano so ho asem te say amanfo pe wo wano wano de ye dwuma wano pa wo mo fra mo se de no musi eba no na me de na musuru ye so ye say epre wo mdo mbabo pa anti no mitwa na me fusu miti no unza ade a wo mpe no maso no so na mo musisi tina me yi sei nyame dom so o mo ba ma me hu bi do mo ba ye no kra no mo do so no mo se wan fa asem anto wo manim de komo ba be ahefo na ya na wo wan chesi wo mo enu ye de bia papa betera se o se edumi e uchiri esisisem eni nipa boni ni ebi nkura o se usuru kromfo kura nsere beyi beyifo nti obi adu boni ana se wa de ayira na se obi de wo fa kwan boni bi so a ende e wo ba ya no se ye consult you know wo wa no ombe kwa ko di djuma bia o pese obi di bia okay ya fe man ntudwa ye bre no ye bia ne sa disu na otwi abubu afo mienu ye peja o mu sei na de o maba ye video okay ye video honom ye next week and so ye be so mo no o ye banana ya bo mu ya na mesre se o mo ba fofura mu video ye video ho o mo ho to mo video no mo ho to me dia dance ye no ebe kakra na de be gu TV ne so mo mo ho doctor na kwa medu na ye o Ghana member panipa ye fe ma no entudwa bi papa number ni 0542 0246 24 13 50 0246 24 13 50 and WhatsApp number no so 0549 54 94 0549 5494 orofo ma egu TV na ni de omo hwe de omo kudadada opekura he fa camera na fe twa me ne ma ni nyina na atumi aka phone no so bia na hia wo ne o kina ebehia wo sanse ye bo abrabo no kono ana kye wonim de beto na wo pagefo opoyifo na yifo ne hwan domfo no wone hwan ene doctor nana kwa me eduna ele kye beda se na wo twese ne ye behwe mo nim kama wate ye ne doctor nana kwa me eduna ne kasamafo ene ba na doctor Chiao ma me de doctor Chiao dia na mo de mo yo twese enchiano so ye kama sanse ne nyina aka ho na eson doctor nana kwa me eduna no mema dro de ama mema wofia ha mu didi mensem no nyazam ketwa doctor wadro papa okay your bra your kon na ye toa so no ye ne master Joe na etwetwe nkomo no de man ye master Joe no afei na ye bekoso panipa enti ekwan ben na wofa so awusu adwuma no eho na ne ye dro ya oposo me yensa na wasene atiefo asabe mugu social Sompa TV sabre oposo na me kan say yedu ba bia na master Joe astarte ne watch my a obi aba ho no ma obeye conditioner odi hu no na mind be adwuma no me fe na maka kire ne se eja me pese me ye wadwuma ibi na wase mi kola ni mo ka kire no na ye wo dream adwuma peso ye ana se na osi adwuma no na motivate wo adwuma se na osi fa adwuma motivate me papa e ma ye me fe enti bi bopini na me se eja me pese me ye wadwuma wo se bi na waja watchman me di me watchman na se wo kan ya na wase na watchman de e be de no waye condition ma na ye na me se eja ma ye because mani abre yes dia na o patch the say okay sa wo yemu aso me yimu anhye me ti de wo kana say esan say
watch ekonishi na wia na wia so na medi me watch man na me de maye ekonishi me na yi enti meti na ase enti no ye ma me ye se mitu na mokọ watch man mpanyifo no se ja be pese me ye bibi kakra bi enti no mun change me fa free day fa me nko night am pese me ye ma de amon so time akoma paso no mu change me enti ho na mitu na mokọ papa na nchen se ja wona mre bi ba na me watch man na me ho no no am me bo prim na ma me direction se wo ha no mia no say we serious and I'm say me serious pa na say wow two person see adwuma no na me say ja person me sua aso wo kan say she adwuma sen de enti wo say me de kan ka mantua me trinsa nyame de me kɔ adwuma sua no mu no enti nyame na me de me pekɔ nyame de me kɔ enti no me kɔ oje me first start adwuma that day na matara me de kɔ na me start adwuma that time was 2007 Until first day, you started a Royal Lamenta. Almost 19 years. Yeah. Royal Lamenta Hotel. That time, if you start foundation now, I do say air conditioning for belly condition pipes. Edigum. I want my first work. I'm starting air conditioning. You go soon kakran. I did be a person you be. This when you determine so person we and son away to me. I as I said, me bulk master now. Watch man, and give me to my gym. No. Yes, hono me de hono be ye me chop money na matimi asua madwuma na humadwuma no oni abagi adwuma no yes enti me de hono ye say me koda watchman ma de chia na me ko madwuma asua ti me koda ma de chia me ko madwuma asua usua adwuma no for how long me sua adwuma no 5 years in air condition work air condition adwuma nim fine nyankopon na do kotum yes na wo kanon yes wo how nya benebe na udi ni wo mesan se ba bia nyankopon bo na pese bo nsam tutunu ko bi ho ene krepa duru ba bia adwuma sua ne adwuma mi na no kwakwa kohia wo bo nsam kohia nipa bi za abrabo mu de eden a wonya ntotroto ene obra yo konko yes ene obra yo konti abrabo de eyokon enye easy sa enti wontimi nya na se de open krojin e ba sa konpo ko nya dance die enfie num no de na wo hu ye de no bi de ye wo ne ka wo betumi agina se ma dance die ni de meka ne se air condition adwuma ye nipa ho adwuma na wo ye eye machine e boho ya e chiri ya enwunu kama yi ba nipa edia na wo kwakoye enti hunu kwa fa so ni nipa betu na mo okay so one ti nipa se wonti be air condition adwuma no so wabotre na wudi no kure na wo ye adwuma pa sa ene ade hia because enipa na bete wonka se ebia wo ni master Joe no master Joe kwa wonye madwuma da na bede no wage wotu so wo ni master Joe no ho no suban se daddy wo honom ese wo ye adwuma pa na ma no kredie den eba oni nipa ntem no no so etime di ho adanse de afefo se master Joe na matene nka no se wo ye master Joe ampa wakoya adwuma disappoint obi pen bia no pay condition da di ni dwuma bi san se condition no fail ketekete ho nya ba chese wa fail obi pen amanto ena me kan se enipa ho adwuma ena wo ye na hu se ade na wo ye ho adwuma fidie se be enipa kwawu ena obi antimi engaranti ma wo se machine as ebo no mi eseya se 100% se me koya na ma ya wie okwa akoye fort na aba broni machine na unyina ho broni na ye no wode aba enti ehu ni mudie no ena ususuan se machine we eyesia eyesei we eyesia ene kan experience enti se we nya sa experience na oba koyi obi adwuma ama problem ko be sa aba woni nipa ntem but ye beda nyankopon se master otete ye no wode fa akwan papa so enti nipa be for say condition no Mr. Nelson nti enedine Nelson Engineering Works okay pa boy adwuma pa boy adwuma batene ne wokona ho mchim se wapon ho nya sa ma pon ho da nti se anu a wapon ho no kuma se ha no so ni madwuma unya binye dabi challenges bay na wapon ho ube face free say nyonkwa na air condition kuma se hosu ma mensa na wase we ana meka se adwuma sua ana se adwuma ye enye wo na akopa adwuma edeba se adwuma na chine be hwehwe ebede na adwuma chine be hwehwe wo adwuma pa obeye no ena be ma adwuma chine be hwehwe anokwase
Sompa no menye modwuma da. But mabe modwuma nso. Oh, someone can share bonus even and be mamma. Dear boy, And I'm over check come when I'm be. Aha, and to know. Then as some for frame. Ajumapa. Wajumapa. Wajumapa and the big more dancing. Obosu new air engineer works master Joe Majuma no Kumasi Abrepo. Okay. Girls school any more pay. Yeni could be hotel and a boho pepe. And it's so free. Barakase Eco Bantama. You were in Sabun Kumuso. Na free Bantama Ebesian ko Barakase ya. You were in Seni Faso. A quanin chepe. Obana new air engineer works. Many Majuma for no. Ye conditions near service near repairs. Bibri. Kura workers be blue Kumasi Anma. So what you might say. So you might say. Say you might air condition no. Ubia yo si ye. Obi kwa timi ye was air condition the idea this autotune. For new engineer works. Master Mayama. Joe bet me aye. Mr. Mayama. Your mouth why ya see ye no. Okay. And I met me no 20 as do be a year was any no. Joe Bay. To suffer new engineer Master Joe Mayama. Okay. Joe Nanko dam pedumasuya. Kawu yan komran konwa. Say my boy say fit Brahma bring free me konda bring number 40 something. Yeah. When I didn't say Baby Sam and Wako on for Paso. But no be BT. A future ben at the Masama Bruno. Mamin to a maroon for a ne. Say we are brandy and I say we are baba. Na say who say a wide say a jumissian who name for so. And I say a jumissian to be bidia, Mr. Waffum Queen. Me need da meticrum han mamaka say ne. Mada sorry manko ye jumada. De bia da fened ade be che no. Yakobo bo be obeyi adwuma made ope no onsa beka. Eti se oba na se e wadwen se obesu adwuma nya ahobrase ma wo otitin a wo tetew. Na tie na asem enen kra no bebre mpe adwuma sua san se na adwen se wo bae na wo pesika. Wahu ena adwuma sua e entete se de wo ko school ko sua enda ka ko school entwa oka. Okusua entete na ade abebo brada achi enti sa na adwumasua so tie na meka na maka ko wie awofo no bebre fra awofo na ma enne nkora na mpa adwumasua me a me ne okasai mo nkora dumienu 12 workers mo women sa se a metete wo mo e ma nyina kan a mo ye air condition se du ba bi na se mo bie kwan a MC abetimi di kakra to so no mahu sede mmaya ene mrantie eye air condition se bebre o man hu anum oboso meti yi enye Kumasi nko na me adwuma across the country across the country me branch ye one pe but workers no we free e kwokrache na me ne okasai ebo 4 o'clock na mo ke enu esi na me adwuma o campus I see. Timi free campus wala mbeta ni ame me otia no ko me Enuma kese kese oh ana me ka se hwe se usua adwuma na usua ni ya o nko pa adwuma o adwuma na ba be hwehwe o enti da bia me wa asem ye me de pa na je se adepa ne ton no enti ye wadwuma yie ma wo de nanso ensa afefo de ya so ma form hu hye adwuma so hu hye adwuma so na adwuma hu sua ho won so papa wo mfidi ankasa wo mfidi we emaya na ye adwuma yi enye be ma obi tibeti say enka ne kwade na manye kwanchi na manye kwanchi enti so mu hu me do mo call site na so mu hu na enti emma na itimi ye condition na sha manfo nkura say obi baba na ye condition na wo be ma otifie ye dan obra ye ku se ma pa je emma na ye condition omo chese dan no mo le condition pipe na gum kama emma bisia ebisia bebe Kumasi ano emma no tai sua ana se one we invent my air condition suam de tie no se emma no Kumasi dwe mu de emma no mpe adwumasua emma no for air condition no meka se me kura ma mo ye condition Kumasi ya me akura me hu bida this is the first time tise me do mo nante a yakoba bi obi hu na nani age es enna utu momone for na utu akura so for utu akura so for he adwumasua ene nkane de ensonson ya bam se o tete nkwala hu se for mo se oma okay enkane no se futu de master for no be de master for no
o tete nkura se o ma okay na nkura mpa ebo ne ma master wadwuma ti mutre okay obi wa no wonim se o tete akura na se o ma akura na woni wi adwuma de ani gie esu adwuma na wada obom mpa ma adwuma se adwuma no nkoso na masters bebre nim ya wo mo tip of kakrakra woni nkoye adwuma hwo mo master bi ogi anu adi nyina da bi wontimi ne nkoye adwuma obi wo wodi pa ya adwuma kumase ya akura ba ku menu kro ni bi hunu sem onkura ya omma oma bantete so omo maame won papa omo pa won che so musua ntete fo mo ka omma ho okay na hwo mo na se wo ye adwuma na se wo hwo omma yi nkura ni ya tambia mo na bom pa ma adwuma koso se bi ba no musu nya bie yes na je so musu pa bo no so yakopon so etie kada che na o air condition ya o charge no ya na ugum kakra inu bia de twa ne bo ozo ya most no ya amanfo te new engineering radio so baby TV so baby no e company ne na da TV so yi obi tia na ayemuhye bia bas na sa company kesi e wo Ghana ha ni kumase ya die me kwa misro ebuwe enye den ye bo fom kra Ghana o mani mo den na akwa yiri wunye gidigidi anya sta chabuta ba onche biem on frew enti nyanto boase kakra bia obenya bia no eye kakra kabum na emu a enti enfa adwuma ba ko pese za adwuma ba ko pewe e na se mede yeye da bi en kakra abrabo no kakra step by step ofi ba ko na ko mienu ofi ba ko na ha na oku anim we frew na wode omo ye kakra na we kodi we hu dance ya chew na we afro no be eno na de page but ko mia ba ko kon se we me fa so ye ya obi ani hu dance ya adwuma ai ma ufiti adwuma se akoda bia pon ne ho afiri nsem akoda pon me ho afiri nsem omo so adwuma yo te se omo so guso omo ye se e na make se adwuma sua no opon se obesua adwuma wo nchen no wo se be fa usuni bia kana bra bo ho is akra e be sua adwuma master papa nchen a obiti because me hwe o free master we nsem ampa sanse ne pa bia usua free wo no yes akoso abapa na se obiti mi ko sua because master we okay ntra eno nye kasa enye kasa pa it is me makora bia matete bia no wodanso yeah ya ne master Joe ene ukuro ayo brayo kon yen hwe ba bia okusua adwuma no free ye na wo ye security wo cheman yo na obi ba ye condition e wo fa akon wodi wo cheman no no say papa wadwuma minya kamusua e ho are breakthrough no yes enti me ka che wo fa so bi say wo breakthrough no ye de ya e wi base ya na kin e chronobo wo breakthrough ne wo ko enso wo de se eye wo yo osua ye ene ene odi ekura na busua no ye ne master Joe ena etwetwe nkomo no master Joe fa number 2 dwa e bia no bi be hia wo fa so ba kwa metumi dia ma no wate Owosu ma me fa be no ma na ntudwa master Joe me number ne ye 0246 48 06 17 0246 48 06 17 and I say 020 934 3715 of fresh anomo ya besi mi ankasa me na okasa yeso na efa work condition washing machine o fort so was still down for ene no mamenche atiefo ade kakra ene technology na ba nimdie aba surface nka be still dan na fi obehwe na condition so good dan na chi ene obi sitan obehwe na wato ni fi abonti wonya tiles sa new f4 you nimdie a yakosua yenkoye sa adwuma na wo fie insurance so bia insurance so wo fie ebele pipes ni nyina fa wo dan nim e de machine say yenwum onye chese gwan na wo wiki dan yo bibia koto soka wem se be yensu be dreni a ensu so ofi honom enti na no se opɛ se obi ya adwuma papa ma wa se ne ofosu wo nim dada to sa frɛ be ba be kama we de nyese me bo advert me kyerɛ atiefo se opɛ adwuma papa to sa frɛ ni we be bo awo kama yeah okay ani adu abra yo kon dwumadie no ebesie yenhwɛ kwan a master Joe Oforisuo na okusua adwuma
ɛyɛ ahobrɛaseɛ mu yeah yɛmu sa sɛ yɛgye ne sika anaa yɛanye ne sika nti wotewoto so woyɛ dɛn bɛduru baabi mehu yɛnka kasa no bɛbɛ wabrabom na wanhwɛ yie wobɛseresere saa ɛna wode akɔwu 0551 0551 0548 0548 ne yɛnkɔ homa no so na yɛne ahwɛfoɔ ɛne atiefoɔ ɛnso ɛnkɔtwetwe ɛnkɔmmɔ pɛ adwuma bi so o na daakye bi ebi a na maame ni hɔ ebi a na papa so ni hɔ na hwan ɛna bɛkɔ mmoa hwan ɛna bɛma wo biribi adie orofo duru baabi na afiri sukuu ba deɛ ɔbɛworo wataade agu so no ɛno so ɛyɛ asɛm foforɔ 0551 0554 0548 0548 hello Oforisuo maju so eburu ho ani o bebe acha mani weni o mi fẹ́ Aboagye ma mi yentie o na mi nsira mo ma dojafo nyina adwo na mi nsira mo ni modwuma pa ene mo me yehu se adwuma sia so won faso anu kwase so wa nko buku a na me nche se wa bra patim debi wa nko school abra bomtum yenye be jo wa nko school no na wa yire no o wi eje no wa yire no o si adwuma no enfaso abaso obi ko school na bra bokwa ye wunu so enso na adwuma wo sie na wo sie ni ye no enyehe wonyani monyam ewo adwuma no mu enti se adwuma adie bi a woye bia no fa kokodo ye ni ye wo jire no sie adwuma no na me aye de waboa no ene wonyani monyam cheso a wo de kire nkwala de adwuma enti adie bi a woye bia no hwema ye ni ye na boa wo daache ya da mase ya mi sira mo pa ya da mase do so ase ni na futia wo de ama ye ni na mi sira mo no okay ya fa chi akase enkoma the shishiman engineer K Adu abranti a wanko school na so ye lecturer e wo kwame kroma suapo mu no saa na nyame eye ne nzenjere ni o ye chia engineer K Adu anwumre hello good evening maju so eburu katache ye ntie wo hello good evening maju so be me na ye tie wo Nyami wo tumi kase yo ofa master pen kase kazari okay what no you say that master do ashi wana kutu kakra da na what no yen na no ikosi eduma mewa mo ade do 15 years no ikosi mo de eduma 18 years no for mo we are not more 20 years. 5 months only. No better 6 to 7. If you must be for you, that is not happening on television. If you are school to go up, pay for the nation. The doctor is not decision. I had a father side from up on a crosso to go on that more. And I want to negotiate when they say the money and I'm a blah blah. This year, I had a father side outcome. Okay. But I'm the one I do. No ke oso usu adwuma na de pabo account sanse utimi sa kokromuti ho emopo da biada asem wo hello baby afrefre udin me ka se free kura yentie we be me na original party yentie we Oforisuo ye aja so Oforisuo o ma samo ko se Omasamo obi abwa ha aya che o nyama me timu di si ana me yawu yo odina sia dia no kura eye kama me close kura me ma dia be aso odin ti to kwa Nigeria okay me dru o me nu me ho pa tanka me di sia adwuma kra nka ye ene dia akwa ni se anem kwa no ma ba ne practice adwuma sia ene kura akwa bi okuro ma wo sia adwuma se wo so wajai ana me se ana mafoku bonti wani nyati nyana me de yakuduma anze se mafa nse aja me de kokoko ho anze se ma yakuduma se me so aboa me kakra ka ni na obi kan adwuma tua no abia no Oforisuo eda ma se no okay akonya betumi aba enipa mienu mo ba me de mko akokoma master Joe onye mo kapre ba bia mo beda na ebehia ma mo nipa mienu ne mfa mo kosua adwuma sei na obraye okon dwumadie
Asem Mpe Nipa ibetumi aye ede amamo. Hello. Yeah, hello. Baby afrefre udin. O me frese ya Asem. Yentie we. Pacho mo se hotel ana se one of the house na me makonya na ono ase wo pese odo ba ne besu adwuma. Akwanya ekwasase mukran ka meka. Okay. Ibi kwa ke aduga so no vin. Madam fa no ono ho na me ne one say. Okay. Aha. Say bi wono kokọ answer radio kasa asem no so pese osua ekonisha bra master ju ho. Na mum no yenye accommodation mo say mbetim ba bi a medade de yenye nya bibi na mum so benye ba bi a obetena obesua adwuma ye bejew ni a kire adwuma kama. Okay. Ni a kire adwuma kama. Okay, na chese ba bi a mo bedade ye ni bi ho nenso o ka so obeye adwuma no ko ade a wo say master ju wo kire adwuma. Hello. 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 Hello, also. Yeah, when you? Peter, you are some. Peter, you won I last caller. I'll go get Chamupa. Now, I know Bry of Wampa. Now, you hear the play, I have one up without you tell of him. My name is on and I have on the set, the Jewish party. We are all now to say, you between my home and your difficult freedom. Yet we are so every but I see that she talked to more here in the media. As I do, when any people, I'm only in your city, you see, you must come with a boy in the no, okay, or brand your con, and not your Jumadi no ABC. I don't know order for a drew baby, a Majuma who's young. San says, Sabia Kusabia Yado. Ebia Kosuku, when your boy will be 1 2 hours so. Ebisukra na wuti and to me near wow. And then you may ye catch old Jumadi will say, and found Kobo and Namfo Yonko be Manikuyu Basa. Yamewa do much a day the mobia. Joe no nim so Bakumasa be air condition. Nanso so Yamekana coma. Oko will be hono or boano. And untino bra, nay I am found Kujo. Kusian bibi wati na nyame emfaso enhyira no. Jo nipa ba ko mienu miensa bi yenchia wo mo mebre no ya ebe. Mamenchia enipa mienu de foso de kakra beka ma mo dawso. Mamenchia me nkasa me wife Obapa Letitia Osei Yaw Oforisuo. Thank you we nka mamba kra. Eti be chia me wife Obapa Letitia Osei Yaw Oforisuo. Ona de mpa ebo ne afutuo atene chete me. Ni nyina ka ho be foto be twa to ya. E na o de tete me Obapa Nyankopon nhyira woni nkora no ohema na ebusuafo nyina. Na menchia Minister Bako Queer Part obi mpe o ahima okobin ha no na menchia ata start on so enkransa na madam for back won fa program ni agro o asa ai achem ma mench nyame adoma 12 April na sabe we name ceremony wo to ne badi kama na brother dede kwa bransia aka Kobi Ivan ewo achem akrofufu Presby Church ahore nyame adoma on the 12th of April wato nobody kama oh maybe for some time you say okay intimechia madwuma efu nyina new air engineering works dwuma kuo no madwuma efu nyina my customers madofo obi bi ohwe Sompa TV say me mechia master Joe mechia na menchia high sense and engineers workers no more Tafo branch no unse nyame adom omo bie kwan bi wa say na ye omunyuma okay yeah yet oh yeah anti save you but connection na washing machine Tafo branch high sensor ye de number ma na maboa eti me chia obi bia wo hwe me bia Yankopon show bi bia okay ya ne master Joe air condition specialist no na dwetwe nkomo wo brayo ko dwumadie so odofo entena woto so da bio pe bibio na upe bibio a ebetumi aboa ama dache osonsa etumi akwa no ye obi ka kira santima wo bi kira santima wo dwumadie wi so ena madwuma ku bia dawroma ena free dwoada ekosi ni fiada so Sompa Mpe Nipa mote yenka yeko computer so dwedie emna sisi ya we all the fluency and ya na no ma me say say the fluency say metals the god uses let me shower set no the papa ani bi ebe tell ya mama and multi and metals the ni na me to free frank enterprise tas no size be na open 60 by 120 60 by 60 polish and elastic
40 by 40 polish unpolished and then rustic obey radio Focus Frank Enterprise now love cars on 30 by 60 25 by 40 and so many you have wash you for on 30 by 30 size in desire who will be away panel over maybe the band of this is in a whole so they are the water closet who will be over maybe kitchen sinks and the taps I will over maybe washroom basin and the cabinet every Turkish doors papa Orukoto Ofina Noa, a confronting to Yansolo, Focus Frank Enterprise now already. So the Sompa Focus Frank Enterprise, the market magazine room, and some of them, they're not filling station. I was saying, a whole and a Focus Frank Enterprise. Now, maybe I some background say, so who is Bruno Elia Hafo, El Paco. No for where so all task papa ni no go should be to otowa and to we over there so the let Focus Frank Enterprise the go mo ni popom and the no bo enter from the number is here na tia senda attend the baka kire we number is 0245 283458 and now say 0205 987868 now question say you can Focus Frank Enterprise task papa doors papa any WC is Papa headquarters number 1. Oh, David, my bantem do. Obi yes mumbra ni ntu kwa na my bantem sa. Babe, nya botre. Oh, also mutimi delay kakra. Ta say, Nana, babe, mama yempe baby ntu na. Na yenom kakra. Ni yemfa delay ya kwantu yo no. Mama, losing the repeaters on the bloody. Losing the repeaters, a memansa. Losing the repeaters, a memansa. Bama, Brayansu memansa ni. Numiniansem, one time many power when you feeling watching, and says up in front of FDA, Ajay, the Crafiatum, and say, Osei Yaw. Andesaba, and one more dinner, and came one more bar. Oh, Jose, and I made the Asamesio. Canali Pano, Nasana, Michiana, what me. A drain I didn't quano, Kingdom Garlic Bitters. No, more benefit, me benefit wine. Also, what told dear? Abrewa, the smama, Abrente, Mishuve, one antica crana wabre. No Kingdom Garlic Bitters, and any capsules, Nina, what Yabrebia. Kingdom Garlic Bitters, and the capsules. Asem Mpe Nipa. A devil when ama when I say. Send your name, my wife, company one personal. Kingdom Ginseng Power Capsules, and tea. Say, see, I'm password. Kingdom Ginseng Power Capsules. A many genius from Debefi, Abrebia. Obebia o de poor hauno. Edro bakupa uhiane tremendous capsules. Tremendous capsules. Yes, you ma uye obesima. Edno you benya bi obebia eton robia. Kingdom Herbal. No challenger. Area ya mahwefo ane atiefo nyina akwaba eba Asem Mpe Nipa dwumadi so we na santeman agya tumadika ka kiro se asisi samapo menteme ho ase fa beda Sompa Asem Mpe Nipa na yempe wasem no pomasibre emfa emaw na ni nyina nkamfo ano ye nyina pese enom asundui ebua no ewo Ghana mem kankan ene asantemema wo man se ade chene ante asem foforo a odofo senaka ade anche ye na krobia asante kotoko beka che se na yichi ye ko krofrum ade asem na asiwo asante krofrum kuma se ya krofrum ade aba asem na asi krofrum abre hopawo na ade ba na beye akwabrane se wokọ no akọhya akomfo na wonu ankasa agye ne kwa ede afri ne nsem no ato nananom ensiedo ayasem kase o abrabo no nani ni ye anaso wonu ana aye ne ho saa dasani bi ana akuno eno akọ hange no ana eduru ba bi atasi saa ede bai enkomo ene tato yenkọ nhoma so na yenkọ twetwe nkomo ewo krofrum emra sei sanse oyonko da eno da se obete se unwie bi wafirim
abreho edie enasie na kwabrane ebehye ne ho akomfo MC amofa brantie ne to so ye abreho na we wogina fama na wo hange ho eya asem o eya asem kasi o sentia abrantie wo hye ne ho akomfo no efa hen wo hye akomfo no no so akoya asem foforo no so akoya asem foforo papa asem o asem papa asem ma be producers you asem o MC ayesremu a munye ayifonyini ni o TV so obi a washa akomfo de onani nchim sa ogina ho na washa akomfo asem okay answer na yepe bofotna wode asemi ema yen anwumire yi it is also bofotne no yempe no na yene ne kwotwetwe nkomo se ye hemfa poten na akomfo ne beba so abranti ofiri krofro potem wa anase ho no odi agoro na yenko ne kwotwetwe san komo no 21st clinic ye siatica expert of yemfa ye siatica no enkoda 21st clinic efiri se wo mo tu siatica yade no ase na siatica yade no na eso sisia na afa osirim ona akokom na akosi una ase na nse bi so misisi ene me yase siatica na afa wo enough from ye papa or for 21st clinic kuto and asiatica no otumi dia bibiduro etu ase ya de bibre bia da yemfa koda 21st clinic wate obeboye na watu ase dia my laboratory scan ni fidie pi ewo hwa ye de umuja na odwonso no befam ne yehu ya de kro na matu ase dia ma wo massage no so ye adwuma wonderful ahwan overseas o adabraka ha one Sompa TV, Sompa FM, no, and a wabrosa, Krum, or Boise and Crane. Sunyan and Kwanza Tachima, 21st clinic, also ever, Yankway, name Kutuya, Diase, 0540 311 311. 0540311311 order for Father Martins eba mesha abegwaso dodo no afred room Father eduru no na eduru baby atu so nasia tata wabuza ho de hawo Father Martins eba mesha room Father eduru na no mabetumi aboa onyo ya de stroke hawo na eduru baby atu se ohunam eyo ya waye mre ohunam nyina no Father Martins eba mesha na make am from the amount pressure no have you low any high no diabetes ni nyina how ya de kwankro biada Father Martins eba Mr. Roma Father duro ene bedi waka gina mu pa ya de bibre biada yemfa enkoda Father Martins eba Mr. duro no na yennu bi ebeboa pa 0247919122 0247919122 obi frɛ kokose chimame na Novigi studio se men kan kire wo se aponto ne abadin tuo ni nyina da obetumi atwa no de amawo na otwa de amawo de a orofo ya na eyemfonyini anase video wo na wo de amawo na ayen kai dum Novigi Studios ena se men kan kire sa aponto ne abadin tuo ni nyina da yore na wotweda de ni nyina Novigi Studios ena men kanfo na media man orofo ye ko Novigi Studios o won kran malama ba se kokuro street ni so pe ho ena be hu Novigi Studios ye mfere wo mo wa homa wi so 0574715778 0574715778 Novigi Studios men kan jo se dwumadie biada obenya kai du video no na wanya photo no so e de ama Ghanaian film e na wo shoot a obetwa ama kama Tago Heba Mesha and Capsules you call Tago Heba Mesha and Capsules you call orofo Tago Heba Mesha and Capsules abadwa so be ma untumi nyina so ekoba ne sa bo akomo tugu wa dwen so awade wan hwe yi da kono oba ne be yi afa ho ekoye ne da wari guwa no mu orofo se nyoma bagina so na for corners mpano so wotimi afafa ba bia no Tago Heba Mission Capsules na make am for nam dia man low libido waten kan no from oba ne bema yenom Tago ni bi e beboa pa infections ahodo ha adwene ma himfie no ntimi enkro no Tago Heba Mission Capsules yenkope bi e beboa pa 0243 228296 0243 228296 Tago Heba Mission Capsules na make am for nam dia man hello Kasa
kasa Hello. 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 One am nene kasai. Eba ta me Mama Angie. Mama Angie ni. Eba ta ne. Obapa yeso obi ahye ne ho akonfu okro from na ye de ye ni ho. Ebe ya Asem papa. Ye den abrante no oni adwuma yo ne yira gya no de na ma ne koba asa mo atimi bisa. Ba ta se sai. De be na ma ne hye akonfu no na akonfu no kra no abrante no kro from potem ho no ofiri ana. Bi o papa be de me tofi yo. Eno bi ba se Mama Angie obi na sha akonfu ase we. Ena me tutu mu ko ya abrante oni mo nyamfu bi. Ana sai we. Yes, I was on our area media. My ministry, when you because the man and I, they're not sure who's the original. I know who's on the side, but I don't know the other. I'm not sure, Mama. They also have given a very good show. I know I'm going to try to die and you rest, you go by a boy in the same way. It's full of video, never just send them on another more than that. So you're two things. Now, baby, I shall go for a him for potting. The pastor Tafunshi ayeso. Aha, every cool from your bridge view, bench, actually cool from them. Na abrebe na mu se washa akonfo no. Na go be 5:30 to 6 ya. Oh. Ebesi sabre aposifu abesan no. Ana mo tere aposifu nka. Ya tiri ya to aposifu nka. Ta ba mo ready esi. And it's all the other fancies, you remember 30 minutes, Grandma. Now, what in a bush you have one can? Now, you want a bush, and to picture of that, and the more fantasy, and a bush you have for over 33, 34. And Angie, what in the D, and I wouldn't need the D. Need the say, the moon in the D. Russia come for you. Prophet Joseph Opoku. I greet you. And no unquotation commerce meduso embassy here. And then no cancer, no said the sequel, you know. I know the papa son said. Me word dream ya TV say share okọ adwireti a ene nipa sese aba cancer no enipa wo hawo nipa wo amane na wa mane ne wo hawo no ehemfa ene nyame kasa ne ma ho age se wo de wani che deliverance camp anye sa pa de aboa prophet Joseph Opoku wiye birimo no ene nyame ede ne yensa nkyere ne enye wo mo makofa title na to mo se me yodi for me ye prophet bia debi prophet Opoku nyame ene ne di komo direct no amo akwankyere tietia wono ane kan o se me hu suma bompa ya ma me ho afo efiri se wone kronkron no edi nkomo a akwankyere beba ne ye kan kyerɛ nya afi na kugingine ma ye ne bia prophet remo akwaba ye ja me so for yes ya dawo ene ye nyame ahye ne ho ani mo awurade ahye ne ho ani mo nyam asem ketwa akora na pass 6 to 6 ya anya asem ketwa yesu nya ho twebere kora anya asem ketwa na ba de kora no odidi ya asem o se nwan no na Nyankopon de ama se hweso sa pepepe ti no se unya ho ayi honam aduane ni kura na honhom no be mu aduane adi aya no kora prophet yentie nkomo aso ye te say yo nyam yadum asoade aye boko ye wo mamponten adwuretia anase ankase adwuretia ampobi kwamo ese ufiri sunya na ba wo de odu sunya sisofo lai na de faka wo so wo ba adwuretia ampobi kwamo Universal Deliverance Camp and Ministry. Amponsam. SS wa. Ehwa ne yewo. So free enkraba, odi sitek. Obega mamponte ka. Abesi mamponte na ono nso watwa so. Ufiri mamponte ba yehwa 5 cities. Ekwa bianwa. Yehwa no ye camp. Ehwa no ye gya yalefo egu ho. Ehwe wo mo. Ye obabi a yeda. Ye obabi a bibia aya kama udu wa woni beje
ɛhɔ yɛn hyɛ obi so ana tekiti yɛnyi tekiti sika sɛ bra na bɛgye sika ko hunu sɔfo wei ko ansa na wabodi fo ɛhɔ no yɛnyɛ saa ɛhɔ de wo ba na sɛ tekiti no ne yɛde bɛma wa obi ne wɔ bɛgye sika obɛba manim na yɛn no adi awurade mu nkɔmɔ ɔhaw bi a obi a udu a awurade ɔbɛdan ɔbɛka na amo akwankyerɛ awurade mu akwankyerɛ a edi enti na awurade wontimi nsa yale ɛma wo ho nyɛ dan ɛntɔ sɛ wɔn a yɛpa wo wɔn a yɛpɛ akɔntuo atuo wɔn a yɛbubuo me bɛɛ kura na wɔn frɛ me sɛ wɔn de stroke ni bi ba nam sɛ metiam na echi kakra nti wɔkyɛ nyambo a na wɔn de naba nyankopɔn na sa yale ɛnyɛ nipa deɛ tumi bɛɛ na awɔ a wɔde kɔsa yale awurade ne sa yale ama yɛgye ho sika yɛ dan edi enti nyankopɔn sɛ odo ho tu nyankopɔn so a ɛsɛ usu nyankopɔn na afɛle nyankopɔn na woyɛ saa nneɛma wo ya awurade nso ma w'anim nyɛ dan ehu ase na me de oba me sa yale me de oba me yose no ɔne de ne gye sɛ one otu wo si wo sɛ woyɛ nyankopɔn na me de me mfa me ho nsi hɔ ebi sɛ me sambo de krada bia me ba me ka sɛ yesu ni nyaa nkwa na yɛ dan me di na so ana me picture ba akokora mpo nso yɛ dan ɛna so ebi sɛ sɛ ma awurade yesu kristo so a awurade nso hyɛ ne ho de animuonyam enti mesrɛ nkɔfo a yɛpa wɔn mo a yɛsisi yi yɛya ɛmɛma asɛbe yɛdɔ brada a ɛnyɛ dwuma mehia wɔn mo a yɛpa kɔntuotu ɛwɔ yesu kristo di mu no wɔn mmra oba awurade ɔbɛdan ɔbɛhwɛ wɔn mo a yɛni efra wɔn mo yɛni ehuna deɛ wɔn mo a stroke akyi wɔn no ya na da bia me ba me ka sɛ yɛ camp hɔ no ɔba mfa to asɛsɛma hɔ ɛso oboduku wo hyatade te sɛ deɛ kura wo ba yɛ dan kata uti so yɛ hɔ no mo deɛ sɛ wo yɛ ɔba na wo de to asɛsɛba hɔ a yɛ ma onwura gate hɔ wo yɛ ɔba na moduku a agye sɛ otoduku no bi wɔ kwana no hɔ na wabɔ na ho ayɛ fɛ na ya ma akwa no ayɛ dan wo wurom eti wo ba ya na ɛte sɛ awurade nso yɛ dan ɔyɛ ho nsankyerɛne ebi sɛ yɛ hɔ no deɛ yɛntu mumu te sɛ asɔle bi a yɛyɛ dan ebinom atuo gum no yɛ hɔ no ne awurade hyɛ no ɛne ne yɛyɛ dan yɛyɛ prophet du ba bi a wansɛm yɛ na yɛ me dɛsɛ uzofo so sɛ nyame nkan ya anya dia be jina ya David mani je sa ukasa no papa sa prophet nti no omo ton aye nto binum deka o ebinom deka anakura bi ba bi ko Dubai ko fa enyoma ba ayeka omo ye ko bobosia uko ma wo mu dwa so a omo super asafo no monye dai omo mra oza da me betra ka se wo ye djuma ne se awurade nsanimu a ya na djuma na yedan enkoyie mi hia omo se omo de omo beso nya mehwe me de nyam na beso me aho bra beso awurade hwe o beso awurade hwe na se awurade antimi ya se awurade no nanim agurase aha se ye di adanse se me ba awurade ayesei me ba awurade ayesei na se wo do ha ba na se awurade antimi ya emprahe ana awurade yesu wontimi nye o se ye ne de boyefo kra se ye ma sere ye aduane a ye mfa wo ayɛ dan ɛma omo eniti nyankopɔn so odo bia enti wa nyame ɛdɔ wo no ana wutimi ko nyame edi fo nkyɛn se nyame na wo wutimi ma yɛ nkyɛn o anokwasem ha ebise sesie ya yeti wei obi pɛsɛ anko bɛkɔ baabi ne yɛtwa mogya kura gu no so na ɛgye sɛ sesie ana ne ho ayɛ dan atɔ ɔbonsam so ɛyɛ wade a obesa de minute miensa asa de aba efise obonsam nya de enkositire na Yesu Kristo na yenye no de okasa de we ma ya ho na betimi asesa na awurade akase awurade ma na nye den emmem anti papa broni a wo ye ka ono na ye ho spare pass sa pepepe ti se nipa wo yade a de betimi asa yade nyankopɔn ko a enti sesia no na omanfo obusa se Jericho ya mo bo Jericho papa Jericho nsenkyere ne nwanwade be na Jericho no ye je na Jericho kure ne de ya Jericho no ani se woba
na ye kansra ma na wurade se kotwa pata no ho hia emprenson ka wo ha nyina kire asafo wurade Yesu na bra na me mo mpaye ma emprahe ana abekogye liko no bewia awurade se menyi wo busade ageden ema ebinsi da nansi nsu da eniti na awurade me yetimi hwa bodamfo ntem no sa jeliko no ayalefo no wode ne ba na wa wode ne ba no ya ma akogye liko wia ni wode ne ba ne Yesu dim ne ho ayeden atono eniti da bia nkofo ebedi adanse ese na odifo kwa na woye da na wonye sikatua oladbe ayawurade abdom papa wa se mu ni me kura bi bia me ba na me hwe wapata no hwe na di wo mu anam papa ko fa sikafri fo na boa no awurade wotumi panipa na wo ho na danse a minya edie da ene abrantia sebeku sebia nya ado beka se fish yede na tuja so ne honam etutui ne honam nyina papai na abrantie ne wanto na sa wodi na so dem nya sengito se de oko wa wie awurade yi no ono na che ne wo fa na ni fira ye so abenya ya wono so awurade yi no na se ye se amanfo so ani ti wo ho anya sam ketewa nyakopon na ene nko na ni frafo amakese dabra ni frafo mienu pe so mu nyina awurade ma wo mu nyina ne ye den eti anokwase enti ayalesade Yesu Kristo a wote ase no osayale efise ne mantampiem ane enya ayalesa enti empire na beba Universal Deliverance Camp and ministry awurade so wonye den won hwe mese ehonum ye camp wo de wo ba boa ho meso foli ozane na wotwe yalefo ya bude ne ma me amde ne ba se mo di adanse se ne ho efe papa ana na likuru ebehwe no ohuza yeye no wohuza yeye ne na likuru ba sa de won fremen mo mama ne na naka mi gu no wo se na ba mu abu enti ohuza oba ohuni TV so wo ba hu no ana ti no ohunu se se so ba wo hu se wasesa be ma no ho wa ko jeri ko ni bi da be na on de obahwe no di wa hu se kala na yeye na adwene ba akopem hu na adwene sa so so mo de no ma me abuso ni bi ensi oda nyame wotumi enso sanko owuanka ye beba begusa si odifo ye dihye bi ba ha na sompafo na de no ma mo ne ya tese wo firi mu nti ye ba ne ya ba behwe ba bia oda sesa amre ne yekopa sam abawu lenso Yesu Kristo a wote ase no awurade mfiri obi ama na nimu nye den enwu ase ene awurade ama ne ho ayeden aton awurade ama ne ho aton sisi ada ye ba ya wo kasei enkofo nyina ehu no ewo TV so yale a awurade ese wo ho no ano odin wo mo yale emfie dumiyenu awurade timi di 3 days ese wo mo yale emfie dumiyenu me hunu obi a yetu na du emfie dunan awurade di 4 days ena sa na yale ese ma sa yale wi kokrum na sa kampu wi awurade afi wonye den won kotoni nsu ana se won kotone edien ye ho yentone hwe bibie no wa yeton yentone nsu yentone hwe oyi bie no wa ye dabi yentone oyre bia ho ayam paibo ni jeliko awurade Yesu obeden obekasa papa ada obi ye no se me pese me ko Joseph Poku ho na ya memo bo aho se na so debi fausika de bedidie na epeka krato ho sanse utu kwan se odi bibi to ho sa pepepe na ebia na bibi etimi akwa kosi na se papa ka se ko 10 million bra 40 million se de bi no jeje no David prophet Poku ntesa papa se de yesi enipa ba gozo so mati Yakopon ka aya no kre onse ye twankofo abre ebinu mo twankofo abre onse adam le betra se ma bi ba mo wo so ato apple 4000 Ghana cedis wo wiye no ho anya den anto do fe kura na yale na yemo enso ba awurade asane yale so enda se o mo mu firi sunya bai abra bi bai mi bompa ye ma no na ene ye me ya okono ma ma ni sika enti wode de ye me ya ebise me wa for de me ni o mo ho agro ebise wo me ma me ti ase ankasa na nkomo ye den omo ebeye enti me sre abrowa
American no was say one fan cheme and anya dia obete ha anya dia ayame ya ha ayame ya ha ebi say endo obeda ho anajo no ha na mbusa say no didi an o se pan no di ye enka na pese no enko ye kan se wi enka te se me soma kra na ekope wa che bibere no sa na nko di so deliverance camp e wo fa hen e pa che deliverance camp e wo adwetia Mamponte adwetia na se ankase adwetia yewo adwetia ampobi kwamo adesin kwanta ehodom na SS no nso edan ewo ne school no munya nko mu school nti no ehodom ofu nanso baseball no de dan ho yedan esi ho ana deliverance camp no nso baseball no nso yedan esi ho enti mesre se wo de wo ba ye telebu no man na gu TV na ase no ye mo bo prekon 0248 889 194 0248 889 194 0543 854 306 0543 854 306 Adretia Universal Deliverance Camp and Ministry. Okay. Ahonum na urade yen senkyerene. Efiada wey aye watch night. Fiada wey ya watch ya wo fie. Aye watch night. Watch nyambo aye twa urade anim. Okay. Ye bom paye. Ene na wotwe. Ene wukuo. Ene na wotwe ye cancel. Ana kwasi adanso bantam. Na so obatumi apatase na se yesom a. Me paya me ka hoho na omoba kan omoba empire bono me sare cancel kosiada na je ukuada bia de ye cancel ukuada de anopa 6 ya kontem ya brantem na wanka se wa beche aha okay yane prophet Joseph Opoku na twetwe komono dofo de ahia ubia no yemfa enkoda prophet Opoku wate sanse wona watnen kanu de ayasamo na obi firi wa mu a wabanani ate obi firi wa mu a ne honam tritri nyame agye no rofo ebewani ase ya wo bokofo nyina ebewhana no bokofo nyina eba omomu firi gichiri kura ba ginhire wo na wo a wote ha otumi so ho kyere wo ho mete na so ho mete a na tworo no se wono nyankopon na betumi ama wa home dia prophet Joseph Opoku titi yenko ho na yenko enkoje ya yaresa ni ko yi sikasem esu yie kama pa the nation sanker abrantie minimbi ti a wa hye ne ho akonfo sa minimbi etie bayin kon abrabon bibi nsikwa bibi si ana wase yongofo bebira abrabon mu no ahonhom ne pushi omutu anamo bi atise but omono de ya na ni hweka because otna abrabon ma spirit ye ha omo de mu odu be pushi wo de wakosa atebia ya wakomu mu but emum se oboa se spirit mu be yedu ahonhom timi nhya wo mfa ankwhya akonfum enti ahonhom sem de beto nche na omo ebetu omfo ye omo a omo tena sema honam mu nsem hye omo so do certain levels obesu obi frame wa brochi osofa be mana tete mi ana me so me fele se me kan achi obi amanate ti mi life aye adwuma mtu fie mi ni adamfo mi ni obi amane na share ideas eti ni oye bia me try se me di so but afia de ma bre na no ba mitin gwa se me hye mo akonfo na me finam sei e mi de ore me ka se nkan gwase asem sa oye mo akonfo se ni bete to apa ba bitin na nyi wasum de na asa oye bia enyi na wo kwa kutise obewuo no na do ma eja wan na wo mpo no woteto na oma indi abrabon nye nipa nya na wo sa ahohye so na de buru ne so a so no obi be hya ade afutuo de obe end in life sa afo ne yetu omfu se ntina Sompa Asem Mpe Nipa wa ha etu obi abedu nkomo tu obi abekire wunzemu peli papa ne ni nkomo obe mu adwene betim de afu enguranhye aba amu anya nkwade ama okra si ehunu ne sa da bia da ye be hunu ne ma ye hu ibi we abranti ni namu yesi ebusa na so wo dwonso ne ade nyina na wo pepa bi obesen no but ngotena obi nche ka jaza chama ade we de buru mi so obi ayesi sei na tia mi gidi yesi ngobi nya futuo de manu manu ma ko tote de manu edi ya de srede ene ye besre wona etie se ampa brana ye bo na nafom
ya to me dia wutimi da sole no ahwe mfi a wadi no ahwe scared da wakanso mu no ahunu se ane ndi ade be fa de wahye ngofo nkuna ba wa yo ho a wutimi ade na ndi se ya na be ye na wo bisa ho question ndi se wan kantim na wo check ni nipa bi de yo wona wabra mo mpe na so mdisika bi ma o manfa ma ya wo ne keka bomu a wanye ho bone a na ye be kaso wo check obi a waboa no condition o de wakom zeze ya wanhwe abaye bone wanye wo bone abaye obi bone de be sese ya yem voice ya to nka ne haye na obi su wa futu bi omfa nka oni ntimi nkonko ya ne yawo na okay eno ekoba ni seye nu a empempi no mu amwo mantem no mu so obi ginagina na se okwa awuraku mu a odofo ya ka mu mimusa wo mu nsem kakra wate sanse saafo no eduru ba bi a adwebone ne basa no a no ote ne ho firi nipa mu epe na bibi yakusi Asem o ya basere won a wode asemi ebeda so pa Asem Mpe Nipa sa abrante no mu betwa nanim no yie se de be ya ochena no ye de ahwe na busuanfo sanse o se ye pe no de ma na busuanfo obuna sam yo I'm in French I guess my French mind sliding and sliding doors do your best when me brand Mr. Mo na brand am ka se ni kwadwene tipase no o threat me o so cha me hwe na mansi ho nti o chan me madwen se me report ama so am police for nsa nti me sa ka bi kwadwene se tipase maka ya ewiase enwunu mani pa bi ewiase enwunu na de bia me kasa ase me se wonti wiase ase a obeye de abrante waye se wonti wiase ase a obeye obi begya watima kasa na de na waye sa yaw ade bi e pam nkrofo bi mpam wo no ma bi nge mu se de enti na obi aye se ke wu obi se ye 20 a konfa ba akokora ni agro na obi tiwa kwa na akohye ne hwahoma edunu ma bi a yaw ya na no mamu ha adwen kakra ati ebesre se Asem Mpe Nipa futu se mo hode a ebesre na no ne ye ka se bi abrante bi so akohye ne ho akonfo oti ye futu ni ojae kono madru ti ebesre do okodo ne ne aka no ihu kwa ebefa so ebechen wiase ewom se no ma ekoso wiase no ene ya auto electricity auto ya na asa wan hwe yi a de wiase si kono wiase aye nwono dodo wiase aye nwono isi kura de yesa tetetete wa amano ne ade yi se yamfa mpa bopa na yehu ahwe bebro sha because no be dey me pressure ya ni pa bi ntime pressure na go bi ti abruchimam obi ti e pa abruchimam akọ obi nso tewo wakuno ho enti wiase nsem no se wan hwe ya unti wiase ase ti de bia me se me topic na de bia down me se me chance na me reading no man dem so no wan ti wiase ase obey de abranti wa hwe no akọ obey wanti wiase ase oba betima mu afi so abahwefo mawu ese oti wiase ase de ye hu nyina no saa na sese ba abrante kama yenim eze wawu ahye ne ho akwa ofa so wuye se owo ba se owo busua se owo de yenim ti e besre wiase o ka se wudi de wiase especially Ghana ha wudi de no ma bi ko akiri a ya wan wi a obekra be fa obaga akọ because me makasa ase mo se asama do so hoya country ma yetuko san ba kanipa bebi abobo mo hokọ because ho na sebe ne maame ne papa na busuafo nyina kogu obi ti wiase wo hu ne huna no obi ye adwuma bato hu ne huna no boso meso no ogina katua yaw de ebekọ ne boto ana na nimu ne ye kakra bi ohun de diska ne beye okay eti ebesre sa no ma obekọ koso de aye eti afutuo bomoden na fa ofidie to ha enumre bia ne ti afutusem na futusem ma nipa bi enko no madro waje adro na si ho asebi wanu ya yekwe die manfa ncha kase me na pram so hene na ebia obi amechiawo yenkwe ne yawo sikani ntomra ewo manso afam ho oye welder wo so fadwuma wudi wi eni agogofra ye mo na baso ne na so mo a omutimi ekasa no sikani ntomra o sikani ntomra o manso afam ho sikani ntomra sikani ntomra wo so sikani ntomra o man wi mda ya say sikani bia tumpen and 10 tan we and adwo Manchester boss one Bombay is what yaw okay Madam Bombay oh akomada na
mami oye shitone event Vera oh Vera no say ya get nsam ne kan uzi aka cho say Vera shito on fa tomato is apro Jena brother bida enti wo tie ne taste na ya papa Vera ya chama me sara ko ban so ojima ya kwasa for fitem wo say oh okay say do makoko say chika na gina na light bi so ka na cho no ready nyango ado ko disco na nwa no so brick light na be light so o say na de toto man light na o de ko light wanyiska ya se mo no say so timi so se first we need light bi wo we say na de ko amachi de concert na enubia ani wo ko amachi de concert John Boy ne papa kan china gu wa bra duane so opani John Boy ya don't know na friend onimo we de insuta mantukwa ho na ayi yo no ekoso John Boy 7th March anutino opani Alex Donko asemasi yani ya John Boy ya mani yako asempa china da nyame ya adomo abranti a wosan ne ho ahoma no ebepanifo nyini no ne de ababa beto afidi ne so ne de apena busuanfo duru se ya na abraho ya wakra woni kuro ketewa mu se oba bepe bibi no de abafie ya control mu se Oforisuo Aboagye Asem Mpe Nipa ha na yedi mo beso Oforisuo Aboagye me na pamfia kra mo ye ko